Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menadomkan Alfiyah Ibnu Malik. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki Musalliyan ala Nabi Mustafa wa alihi mustamilin syarafa wa astainu Allah fi alfiyah maqasidun nawi bi amali tuqaribul aqsa bil ladil mujazi wa tazudul barlabi wa di mujazi wa taqtadir zami ari suti wa iwa tarabi atam muti wa wa bisakina izul tadila musazibun sana al jamila wallahu yadibi batu wa firali wa lahu fi darajati akhira wallahu yadibi batu wa firali wa lahu fi darajati akhira al kalamu wa ma yata'allafu minhu kalamuna la mufidu kasati wa